Ia fia whatalofa tu tātu turu nei tu lao le holi ia lewa vai atu la talata vale tu lai lua ia lewa mau lo se whatanoanga ia male fionga ia Laumea Tuiletufuga Sani po Seiuli fo sunga Seiuli Sani Siliva ia o le Pule leo le tātu le Tausala kalapu o ne vai tu ai tua le Magele.Le la vana le tātu kalapu ni le Tausala kalapu o lo ni Magele. Fia lava ia fa fisen pisio la fionga ia Laumea ia ai fafitai ro mo le vano ia vai atu ia le ro mau pele fionga ia Laumea po le sunga fa Seiuli ia soifua lau lei o ko pe vai atu pe tala vou le sunga le Pule tala fa tu le fionga Laumea no soifua lau fionga ia pa ka fa ku i lau sunga le Pule ka ko lope ia sa ia ka fa ku le malu Samoa mai mo inga ngai fa ka no ma no se kom nia ia lewa fafitai lava lo fionga Laumea ia ona le vano fo mai fa sina pise lo fionga ai ora mai tau ia langa tu sa tai tu malo le ka ko mai o le lo pe nei ia lo fionga fo ia o le va fonti ora mai tau ia so ia o la kiki lo fionga Laumea o so fo lo tu ia so tama ese fai pisinisi ko inga ia wa ke vai e pico ki orto fionga ia e kau mai e saulava mai o ka fale Siliva o fale lo Siliva ia o le ese fai pisinisi o tama fo ila so o salo tu langa le wa e so foi ma e fa ta ia lava le fai pisinisi la so to Seiuli ia pe ia o le o nana fo mai le ngai fa moi ia pe va nga Siliva o laiki fa ia ngai ka mai fa lo laiki fo ai a kele o lo yo kala fa mala mai lua a le yo lo kala ngor kas a dia pe yo nga ma ka mai ia ma o mer fa ngor pising si le la wa ka ngu mai fa ngia ko ia fa ka le ko mo ngia va ngo ia fa mo ngia fo I kam fo sai malo ngia ko ele fa ngo fi ko si ai nga ia mi so ngu I ma ka ko fo ma kai sa mo ma le ka le si sa o le lau sa no ngalo fionga Laumea ia masalo lau o tu ia sa la kiki al pisinisi sa ia ira pe o ne sa no ska mai fa o loa o iske me kasi fa malama lua ale al tu langa le wa lau o fionga Laumea o fa ia singa kele o lau tam fai le wa ia o le ngata ele o sa mo le fa ia ale wa nei ia tu ese finga kai o nga fa pisinisi atu ese ona ire ska kwa ku o le pokalamela nei o sa I malo lewa mafu ai ona o lewa fatuina sta se fo ia o pisinisi o le fale kalapu nei ia wafu ia vai ia le sta so turu e mai ka faum fia ola vai tu lai wa ma e lava lo tu langa le ia tu langa se lo tu so vai kango ko si I lunga le level le o le tu langa se o te mai tau lo fionga e se le final e o foi io lo fionga se uri aso foi o lai tu ia on salo penga o ia ko risi sa moa sa o mai ia fanga loa wa se ka mai ka fa manatu mai vai temia o e foi lo so fo ina o ia tsa se ka mai ke si fanga loa sa onga ko risi sa moa ma lau sunga o foi ko risi sa moa e pe wa ngalo o ma ai lo e pe nga oi e pe nga lenga o mai le fai ngo ngai pisi si ma le ia ma la o fo ni ngi si wa ko ko le fai ngo pe ka malanga mai ni e wa le ka ke ia mo ia nga o sa mo mo nga o ngo ia ai ki lo fa mo nga le ko le o ka mai ni ma wa fo ia va ngo o ke lo le ya ko ngi o fa ka o wa mo ma dia wa po me ka ki faia ka ko le fa ka wala mango ma ka ko ko ku le ko ka ko mango yo fa ko manga ba ma dia de yo se fio la so ya ka si pe rufa malama ya le la se rufa malama kala sa wa se la ko ka kala ma malaf ta sala wa le vel ya sa le ya e mo na pu e atula ia le tonu le ta sala ma to fa kala puni sa le pia we mo le fionga fo ya tasi ma fa tu ya to so mai le ma si tonga na sa fa la fa lingonga le sa fa ingoa le tonga club R8 ya le la so mai lo ma le fionga la mea fa ingoa lo le Tausala club le Laumea o le ma fu anga wa e na wa fa pisinisi nei
ai wole te fa wa se fa lo lo pe ona pisinisi se utama la mo fi ai le ko nga pisinisi ne o le tausala o mo kalapu nei kalapu fa fi ai tangata nei lo se pisinisi e vo se fia la sua lango o le foi is pisinisi pe o le fale o lo nei o ta oi sa fale me fale ia ma sa fale o lo la nanga ni foi ai ia o lo ia foi Malaysia o nanga le catering Tausala catering Maria la Tausala furniture o lo fa o pianga pisinisi like pisinisi kele soang ai fo le Tausala o le wala inga o la o le sa o ninga le alright ya sa ba Laumea ya le malanga ya talia ya Maria ya o mo wa le no amakai fo ngai fa mo ngai ya sa amakai fenka ya wa silfia ya le pisinisi le fengo fi Maria ole pe ngai so ngo tu ni le kula fu Maria e ma ya ka ko sa mo e que so kwa mo ngo lus fu ka ia Maria ka malo ya ele ni le pa pe ngai o e fenka ki le fai business Maria ya ka fai ya fa le wa o ma kalau le tua ia ma te swang me fo le manu le tu ya le wa fo ina fe rolo ele ikele ale wo le ha e lunga pe ya foi ka ko kua ka pe ale ke ai o le mafa ka kilo le mo ele ki or ka ko ngu fe mai kua fale le mo nga mo fale fo i le samiro ia le va se be bo wa la fiona Seiuli ya ole va ya tu ya ole masalo ole tala la vai le ao wa o ba mo ka longa la ia mo singi se fa fam talanga ia so ia tala ile ta tu vai kalapu ia le ao ia fa ta se fa ma le pola ia mo fa fianga ia e mai ta tu uma ta fa yo Tausala tala la son fo la suta si kai ao ka ko lo va ya aso uma son fua so lua so lu office fala era uma lepo foi a son fua ma ka longa foi ma mangisi foi a fa fianga foi a pe kala Tausala ma ka suta si tai ala son fua ka ko lo va la son fua so lo aso lua ka wala stona sa mala sale ka pungi mala sala e malo lo pelas malo lo sa hai ta tu kala e so uma kala foi masingi ya mai foi le club ia ke Tausala e ka o le Tausala e po club club ia ke ngai ia coach full lima o members e foi ka alo i po so lulu ia mastona ka alo foi mai ia o si mai au tonga au maoli ka alo mai ngai Tausala e singa me fai ngai ia post falai post dona ia ka ko fai ia fai foi ia Siliva o foi fai so sai foi ko pe so sangi foi fala konga ia so sa mo pe avi mai mga bir so sangi ia fai pela so so ni fai pouquinho onde fa mo nga ta Tausala ni o ai se mga umilia fa so kai mai ke le mo sai nga ko ava no foi le mo se foi fongo le fai foi fongo so se vai ngai fia mga mia e fa nga ta Tausala ya le se tong ma e fa no mo fontang ya malo sa no lo fianga Laumea ya le fo ya sa o le wanga lo ja o ngo wa lo sa mo le ye lo fale fa mea fale fale fo le o lo e fa tau e mea fale se fa sa tala le catering ma le tanto risfo ia au pisinise ye lo la se mo le tato tunu o le se me foi le fa ngofia yo na so tai mai o fe foi tu wai ya wai ya tanga te le la mata mai la tu te le lo po fele ye le ia pisinisi e lua kausala le lau te loa ia Seiuli ona e pe kau le loa la pisinisi e lua fa mo le lau feonga Laumea o le e le tato fale mea fale i o ta fitus full of love bro sanga i tono ma le fale fafefia o le paradise e fa sanga ma lispi o lo fai foi marka ko catering le Tausala catering ia mo afa mo o maliu po aspanau pai mi pong o kele ka ko tim so swangi foi lo ia foi marka ko fale kyun oi le tres alekas it's full love bro
O e foi mata ko fale tulu ia stemi ia. Foi fale la ka mai mo ka ko ko. Ia. Ia ona nga Tausala e leo me kelo ka mai me vai so sangi. Ko nge pili la on nge ia o mo ko nge pili. Sa ores ka malo le ka fai pisi se ko ka ko pili. Ole turanga na le afoya pe na isa no le la sengu le catering la sengu ya sengu mela foi le ya foi lo se sila mai se ainga foi ya iska sile me se pisi fa poi ponga fa nau ma liu foi asu no mela e foi le makwa so tai mai ai ia tatu au nga ole fa catering fa mole Seiuli ya fa so tai mai ka compete Tausala club ya mo mai no mela ia mal menu ia mal price foi o ele ma ven tem leia foi ta a tononga o foi le galvanga que foi tem bom maliu de masela mo leia vai vai ponga taiao mo so ni pe a fa so kai mai ka ko pecing ale Tausala club ya la kawanga wangi dungal Tausala club ngale tai par Tausala club o soifo ya mese mai loa Tausala club Auckland mai te pechinga pe le lua ia o le ko fanga ni pechinga ele tele mana mai lo telefoni fo le ia le fo il telefoni ia vili mai pe a ese me mana o mia o le o lo tas o ton tas fit on ya e ko sifile fia tu sa mai ja pa ngai ia la fionga la mea ia le tele business ma ku fa le kong mai discuss ia ai back mai discuss que me salo se la sa se fina ngalo fa dia tanga fa business la sa se me vole se le sona mai te fa ku ai si va ngai la kam fa la ku business o le se me mo nga fa ia awa ke vai aku e ke le business ia o le mela ale ia le foi sa lockdown e sa o que eles pisingis o Laumea eles pisingis olha essa foi quando cá que o fio foi pisingis ninguém que meu escapa com ele foi confia mesmo pisingis mas já le o capo fe ngai male fama dia e pe sila fia la sunga le pul o algo o mal pisingis o la o bolo fa no fa pisingis fa o fa pisingis ko sa ia ida ole experience nga le sa fa kai o mana vai feel o practical le o practical yo sa ka me la ko ki a ska me la vai fa ya le la vionga ia sa ole ia le sa onga le fonga va ko fa me lo pulo over fa o le business la something bachelor of business something e sa ole le man ko e kaul von ka ko onga ngi me wa ke mai la ka mai nga so angi vo ele fainga business wa ka lu lo se me aka kere lo fa e va ve ko ku le me vo lo le la au ko la au pe me vai o le longi o lo ko fa la me le amo para lo vai ka ko ta mo ko ba lu fa lo fionga ia masano le wa fa la singa pisi lo fionga ia va ku ne visit o fa fica audio le como salo le catering ma le fa lo fo ia ai pe que ia fa fica audio me fa kalapu pe o nga la fa fica audio nginga luenga ngi o nanga wa fa tino que le fa fica audio le me cerca ko kalapu ni Tausala ma di se le ma yo ka ko fa tele ka ko ele me foi po kongina ko langolango Tausala ma di ya aku sisi le foi ka ko Facebook ma ai tu mo ka ko ya ele ya se faz vai na so ma se faliton ya emisha ya o me ka ko ma di porque lo ka yo mai wo mo ya fa ya so ma lo yung so vai se ki lo ya piu fia più lo vale mai ia pe o le fa ka o silia te ni fe ngai di mata ko ka no tangata e fa ya ko pe ya la sa ya ai si la fia foi o ya va o nga fa ko sa o nga le no me va customers always right but not all the time customer la nga ile o nga ale fa mai o ia right ese finga ka le
o le tio makangaka o ngā, makangaka ele o ngā. Iwa reki whio kau whaasau aku ai malo la whionga lona sai, ere ia mangi mea whaia ko kupu mai le tātou vai aku se news, whaia rea i nei, whapea mai ua loka se skula ki po maliu atu sesi i kaku whaikalapu ua whasi e skula ki. Ere mesana me o tupu, malo la vela o whionga. Ai nei tula, ia masalo ia whaida wasinga pisi o nā fwoi, o ai whawhiwhianga nā nei, wale la ku urol ka po kalamele nei lunga, ke la kulo ku ulunga. O ai whawhiwhianga nei weekend, nā nei po nā nei, whapena whami o la soa tai au. O le awhiawhianga nei pia wape te mai mo mai le, o le oloa Seiuli tatou pai fou o le soso mai group. Okay. O le olua ia kamali fou la tunu, sila ma John ia, ma le mai tai tonga o la whawhiawhia i poana nei. Ia maisi fwoi au pesi, i whai e wha moe moe. O le soso mai group, ia lango fwoi le whaeronga ino le ono se fwoi tausanga o malo kutasi. Kutasi samo. Aso tai au. Ia. Ia, o la whaia ele whaamolmo tele au. O au voni ma le sa ni kapenga mo le talonga o le fua. Le asong fua. O le la whaia ko whaamolmo tai au. Ia mai umai au voni pia sifuronu. Ia, o la whakatimba inge Tausala. Ia wala o fwoi le malo le tunu. Ia, awanoa. Ia, o le kau kimu mai. Ia, okay, loa o kai au. Ia, o ia la amaka fo ia celebration ngan fo. Aso nga fua. E o malo sa bad. De ka ki o lango fo. On fai lo la ia le talonga tele ia talonga piaki. O le fa mai mo balu se fulu e o le a wai la fo. Mo fa mo ne Tausala so fo a matal tu Fale fiafi. Ia ora mai fo nisi mai up north. Hasty le ka al talonga le la so fo. E fa mo nga mo le weekend. Malo e se manga ia a feo le mafuta mai to tele o tātou atunu o ko kai mana i o nei mea i o me ka whao ai mwha manatu e fo i lono sifu o whianga Laumea ia le ala watu lava noa nei sau noanga muli a whawhikai e tu lava molo taimi e tonu ma kwa i pisi lawa lao whionga whawhitai moni taimi wa wina mai fo i tātou po kalame nei o Seiuli malo fai whantana noa i nātou fo i lele o le Seiuli malo i atunu i whafo ia ala watu nea wanoa e fai sau noanga muli a tātele i whamawai ni tu la o le old. Ia, e lea wanoa e fai leo tau wa e fai musoi o tātou kalapu Tausala. Mo le atu le tātele lau sunga le ni Pule. Tai rawa. Ia, mo le awanoa fo i o ina mangatu o le a Fale le la sunga mo ngia no fala no e ngi ka mai pisingi sino marea ya pasta ia fo le malo sa mo lo lango ta ko kala pu aspalai le mastona ia masa lava la fo se au nanga o se ali Tausala ia o po masan e fa se ia pe ia o pe fa Siliva mai fa ia ai ta fa ngalo le fa na sale mo ia ma dia fa se ia se o Tausala o se o nanga o le ia ilo tong fai ya le o ia malos ma dia eu foi ni ala fanga fi fanga to para tonga fi fanga to Tausala ia lo ia ta ko iko lai ko o lau fa ngo ka mai VIP e fai fono le tongia ia maluma foi ia le fai lo mai ta ko page ia o ma fai lo lai o pok ia mo termine ia on me tele ia to e ngol le fiafi ia me ser ko kali wa ko lo sungo Samoa pe a tai lava no aftai ia aftai lava ia na tatu kalame na Seiuli malo ia e pe ona e fonga mai se sila mai ia le Pule na le tatu Tausala kalapu le whionga ia Laumea Tuiletufuga Seiuli Sani Siliva ia malo lava ia fa na nei lo whionga Laumea. Yeah, see you tonight. Thank you.